Bana banzambi moi wenu nasani gitalale bya kuditatu nzambi bikala netu bonsu bwetu mudine ja Kristo mkalan wetu amen. Ledi sango boku betana kabidilelu bwate tukutendelelu mokulu wetu wa chiluba tudifilai ni mioyo yonsu mishima ni misuka yetu nyabyonsu tutwigalangana munyumo umwe tutendelela zambi wetu. Eyo bana betu muna kwamba ngasa ni ditalala kabidi biago ditatu nzambi bikala nenu bonsu bwenu myabionsu ni kalanga na matengo amaloba nai mudine dia Kristo mkalengu wetu amen. Jani njikafumbu mutamba ndi mwambi wa mishoni yakadiba bigila PSM itu tubigila ne Église presbytérienne au Congo ou bien Église presbytérienne au Canada. Kundingi kalangan. Nunko lelu katwene ni mama ni shamene mene butu na bu katu tufungila no bagushe ditonga je to munda ma chanzambi. Bali ye ujumulami ni kulombela kabje mukalen wetu balu ba balwishi bajo menekana baji babuni. Gadi chintu chilama munda ma chanzambi kakwe na mewi juma kuchinyanga ni menjenda mabi apa blob. Panu nupeta maisha nujumu kuibani kukwabo netu tamba kabidi kutamba kusengelela radio wetu communautaire ya Mukasai idi feta maisha bunungu baji mwaku ela kabidi bwa bantu mumvo bwane tudi tenzala nzambi mujumu mwakulu wetu nasho myaba itutukelana matunga kubabenda eyo bamana kwamba nungweo metulombe nzambi bwa nyuma wa nzambi kala munga chimwetu atulombole mukubala ni mukumva ni mukushungulula mene kwa didi ya nzambi tulombai tato nzambi mfuku wajuli ni ubuloba tatu wa mkalengu wetu Yesu Kristo ni tatu wetu kabidi tudi katataga kumpala kwebe binyinga mitu yetu tukutendelela bwa ututumine nyuma webe nyume wakatula imane be Yesu Kristo banika linetu mumalo onsu wakutulombola tudi jenga ni nyuma atulombola mukubala kwa mkandu wa nzambi mukushungulula nansha kukangula miti kwa michima ya bantu badi mwakala bumva badi yedi kwata mwaba munda mwa michima ya mujine ja Kristo Yesu tulomu nunkweo amen. Nungu bana banzambi jije tu jalelu jijana mu verse mwina uja mwachitu netu bala mumukanda wa Exode ujua bigila mumfalansi Exode chapter wende wa makumi abidi verse wa 15 mu verse wa 15 wajibambane kwibi
edi ndidi ya nzambi. Amen. On va essayer de lire dans l'Ancien Testament le livre d'Exode, chapitre 20, verset 15. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, kumpala kwa kujunla didi ya nzambi neto anji kuimba musambo wa bonso udi nombo makumi ya sambo muni sambombo zambi uji undombola.
Eyo bana banzambi twakumva kubala kwa mugandi wa nzambi katataka netumva mudi nyuma utujungwile tokubala mugandi wa Exode chapita wende wa 20 verse umwe wa 15 ujuamba ne kwibi ne volez pas kwibi ne volez pas bana betu jije tujalelu jijipa bwalu bwa kwiba jije tujalelu jijipa bwalu bwa kwiba na kwelana menshi bwani byakadi bimpe twibanyanga na ne bana betu bonso ba mukilisto badi batanga la matengwa malaba nai nanga bwa malu aja mwene kapita kwetu ku Kongo kwiba kwa kulobu jisama jinene munga chimu abana babene Kongo na nshaku di banfumu badi balombola kwiba kwa kulobu jisama jinene kibwalu bunene mene kabidi mu chikena kumona chamu kalenge chitutubigile vision wende uvanu bwa kulwanga na bwa mvita bwa bwalu bwa bantu bajibiba bana betu bwalu bwa kwiba bwalu bukenge jibo twetu kuyisha lelu bwalu bwa bijiji mwene gane ndisama jinene mubuloba bwetu bwa Kongo kwiba kwa kula bwalu bwa jitunga kwiba kujukufikisha jitunga kukukuluka bubanji kabuika bidini mushinga bwalu bwa bintu bya jitunga bantu bajibiba comme je viens de le dire, voler est un sujet qui vaut très bien notre attention pour plusieurs raisons. Premièrement, voler est devenu un problème national à proportion épidémique. Par exemple, considérez l'impact sur notre économie. Impact du vol sur notre économie. Même dans tous les pays du monde, quand il y a trop de vols, ça a un impact sur l'économie de ces pays-là. Kwiba mena jiye di kwiba nchinganis. Jiye di kwiba kuji mishindu ya bungi. Kwiba kwa kwanga tu kwa bintu. Kunyenga bantu kiku pomonanzubu ya bantu. Kwiba kwa mulunge nyilule bintu na nshaka chichebe. Kwiba mumenji, kwiba na shambula matedi. Kwiba na shekelezia. Ani kwiba muntu nebe ni mashimi. Ebi byonso bijanu kwiba. Parlant généralement, voler tombe dans deux catégories. Voler activement et voler passivement. Voler activement et prendre agressivement, volontairement, malicieusement ce qui appartient à quelqu'un d'autre.
par des moyens variés. Quelque chose qui appartient soit à l'État, soit à un individu, mais qui ne t'appartient pas, c'est volé. Bumuti twamba sikuiba kujimu mishindu ya bunyi. Kuiba kwa uye wangata bintu bya muntu, mundi bantu babwela munzu ya bantu, buvula bibi, banyenga bintu, aidi mishindu ya kuiba kabichi. Kudi bantu bajibiba mulunga nyilule, bintu bidinashe bya jitunga, bintu nashe bya ekelezia, ani chintu cha muntu mugwabu kampanda mumenji male mulunga nyilule. Eidi anu mishindu ya kuiba. Na kusutibanyana nungubwalu bwa kuiba kujimu kenji mwela mumuganda wa nzambi mumikenji jikumi idi nzambi mupesha mose mbwane muntu kena mwa kuiba echi chakaji mukenji munene mukachi mwa bana ba Isilele echi chipungi chaka pesha nzambi upesha mose bwa ambile bana ba Isilele bwane kuiba kakwena kuyisha jitunga kumpala kuiba kakwena kujunjisha bantu nungu bwalo bokushala kutuji twetu bantu bwalo bwa shindu mikwabo tuji twiba zambi mu mishindu ya bunyi kadika tuyi tutamba kute kantema. Voler est un problème bien plus complexe dans notre société que cela n'était dans les jours même de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il y a des gens qui volent de plusieurs manières et de plusieurs façons. Finalement, voler est un péché sérieux parce qu'il est inclus dans les 10 commandements qui identifient le plus grand mot des jours d'Israël ainsi que des nôtres même. Kuiba kujibubi bwalu bwa bujibu funji bumumikenji jikumi ya nzambi kuiba nchipupu chinene chakadi nzambi mubenga mungachi mwa bana ba Isilele muchikondo chabo toni muchikondo chetu kabidi kuiba kakwena kuimpe bantu bajibiba bintu mumishindu ya bunyi tulimo mumuna kwamba bwane chileshe lulelwewu na kusanu bwatu banyanga na kuji yeji pakumwana bwane jitunga ja Kongo jijipinga na kunyima ne bantu bajimomo bakaji balombole mene bi babilo bujisama munkachi mwabana babena Kongo mubalombo ji babitu pa byonso bishila shilangana bi babintu byajitunga bayukusoko matunga makwabo na shiba tujitwamba mene wewe mene muntu jamba neji muntu wa nzambi wiba bintu byajitunga uye nabi muji kujebe mukashuwebe ni bana basanka eiji milau inu jinuanga takadi bumujibu bamba kwetu ni jijade chula kanji jume na mpusu ne tutan la shimunda mwa ekeleze katata kujana mishindu ya bungi di bantu bika la biba la shutwe tubena nkilisto tuli tuiba kujitu kujonsu tuiba bintu bya nzambi ne tumona mishindu ya bungi bantu badi benze mijimu mulubetu lwabuka bena bavuluka chajiku michanzambi zambi ujana mukutangila jana mishindu ya kuiba bintu bya jitunga kuiba toni bintu nashe bya nzambi mumyabe itu ditwikalangana zambi kena musobwalu bwa ujumwele mukenji wa kuiba mukenji wa kuiba nunkuba bwalwebu twakuswanu bwane tumanishana ni bana betu kuba fuluisha bwane mumikenji jikumi ya zambi wakukandika bwabwalu bwa kuiba
bwivi mujitunga jetu ya Kongo, bwivi munga chimu abantu munzubu itu ditwikalan tuditwiba kabidi bintu bya Nzambi na shoma tunga tutwikalana kuno tutwiba bintu bya mbulamateri mishindu michilo shilangane amuni mashim mbwane badi bafile biuma bya chanana nimbwa bana nimbwa bol kampanda tuyaye na mashimi bwatumana mokupeta biuma bya mbulamateri Zambi di mutu tangile bwalu watu ditwiba mu mishindu mishile shilangana ne mashimi meswa Yehowa ajimatu tangile edi ndi to akadinadi bwatu etu kuvulu jana lelu di achiko somene bwalu bwakwiba bintu bya ditunga ani kwiba bintu bya Nzambi di edi yetu college yetu sankish ana mujeni ya mukalenge ni musundi wetu Yesu Kristo amen. Nungu netulombe Nzambi bwadidi twakumva nikulombela badi babeji badi mumalu makol tatu Nzambi wetu twasikidile bwalu ba uju tufuluije muchikondo echi bwa mukenji wa mumikenji di kumimene mukenji wa kuiba kakwena kumanya mokujundisha ditunga kuiba kakwena manya mokusangisha bantu bwalu bwa kuiba mbubi bunene budwe wenzambi mukanjika tuditumwa na Nzambi wetu tulomba bwa bana betu badi mukongo badi bikala ni menja nyumu webe abasonsole bwane bamanye ni bintu byonso bidibu benzina bimujimu byambula matedi kambi ya kuiba anyi kukuma muchima kuchintu cha mukwenu wewe Nzambi okukandika eidan mishindu ya kuiba twaske dilbolu uju tuvulije ndidi beja muchikos tutulombele mukalenge wetu wajitunga ya Kongo umupeshe bukolo bwa mubidi bwa mono makwenzela bantu bebe mujimu bwa kumana kumupeshe yebo mutangiti tulombele ni bamunzu bumwendo tulombele ni masala yetu adimikala lusagalo wa este mikala alamujitunga bwa balwishi na benaluku na badi batu bwelela tulombele babeji badi mumpitadi badi batu mikem tuditulombele wakaji bamulufile ni bana banshini bantu banunu bikala munda mwa chanza chepa ndombele bambi banzambi pabulo bubujima bambi banzambi ku Kongo ni balombo di bajitunga mene igala kabji Nzambi wapo ndinkulombo nungu tatu wetu kuyikule uikala netu mubikondo byansi itabuja dibena shijetu katataka kujia ujuma mwakunu lama bwanu enu kanulenduki ne ujuma mwakunu teka kumpalo kwa butumbi bwandi ndisanga jine ne kanu ichilema kudi Nzambi umwefele musungi wetu bwa Yesu Kristo mkalenge wetu kuikala butumbi ne buneme ne buko keshi ne bukole kumpalo kwa bikondo byons ne katataka ne chendelele amen. Yapa wetu anulame anusankisha Yepa wetu anulame anusankisha Yepa wetu anulame anusankisha Chenane kwa kunyemena banaku diga wewe yepo wajigwedani yepo wa mabuani Zambi kuikuletu o Zambi kumzekejetu ikweja
Chima ukankinasha udine mukuzambi nemukula mimimpe balwa mandu makole onzambi zambi kuikuleto onzambi zambi kumleketo ikweja Yesu,